episode. Biyag ti tao. Zeus, iho, adda ka manan dito'y kwarto ni manong mo. Manun abulan tinapalabas, manipod idinaipan ti kapsat mo ijay mental hospital. Aging ga ka diit, kat di mo pa'y lamaaklon tinapasamak kan ko, ana. Saan nga rod, mama? Nakaragragsak mo't nakitkitaan. Kaslawan problema na. Ngam apay nagbanag akas tiyay. Nakapsot nga minti panunot na iho. Di nakabaala na baklayan no adda nadagsan aparikot asumangbay kan ko, ana. Mama, Agduma kayo iti kapsat mo. Tanapigpig sa ti pakinakam mo, Zeus. Sipod pa'y iti babasit kayo. Nadlaw kunti kinakapoy iti kapsat mo. di na maaklon ti panagsinada iti babae nga inayat na iti kastaunay, mama. Kat iso pa yung tinakapukawan ti limbong ti panunot na. Uwan nga rod, anak ko. Agsaga na kanyak dayjay a babae. No agsabat ti dalan mi. Ikaro na tinapasamak ka ni Manong. Anya ka didaytan nga ibagbagam, iho. Awan mo at akin pagayatan itinapasamak. At tinasayaat, agpulas kakit din. Tamapan ta sa rungkaran ni Manong mo ita. Awanan ti gatas ni Sayon, anak. Naudin tay tinimplak itay bigat. Sige, nanang. At dapay matkit dinabati ang kwartak. Agodongak no madamdama. Tay nakgumatang itigatas na. Ay, masya nakiti ubing. May ramramanan iti kinarigat ti panagbiag ta. Jak pagbabawayan ti idadatang ni Sayon kadata, nanang. Taiso ti inspirasyon ko ita. Di mo pa yan na ituloy ti panagadal mo. Makauray day ta, nanang. Ubingak pa'y mat. Maituloy kung tulat ta ti panagadal ko. Basta ita, kayat kayo atulungan ang mga iwan kin ni Sayon. Tani, bakit kayon? Ay, dumakkel ni Sayon nga awan amana. Ala, saan tayo na pagsaritaan ti may papan iti day ta, nanang? Agrubatakit din. Tainak gumatang itigatas ti apo ko yo. Dituyak langan, mama. Saan ako nga umasidag ka ni Manong? Da kayo langan no kayo tiyo. Sige, iho. Sikati makaambo. Mabit lang nga rod ta kasaritak tay nurse amang bambantay kan ko, ana. Sige lang, mama. Manipod dito ayan ko. Nalawag lata makita ti ayan ni Manong Brian. Kimutong. Kan lima kay tilangana. Tay matidugmatan ti iming kan barbas na. Aginggat kaano nga ta akasta ti kasasaad ti kabsat ko. Anyamat ta nagasgasat na. Diyak kabala na kita ang tilangana. Rumarakon. Tauraya ko ni mama itayan tilugan. Ni, Maureen, si Kamat Gayam, sombra ka Ay, agyaman nak, friend. Ay, adagayam imot ko agatas kan merienda para kini baby Sayon. Ala, nakababain mo. Ay na, awan ti rumba nga pagbainam, friend. Aywan, ayan ni Sayon. Ay na, mailiwa ka mang rayaw kan kwa nakit. Adda ijay likod, aw-awiran ni nanang. Jak ngamin makawayas dito'y balay no makitkita na. Kumarayo lat na kanyak nga uray adda aramida. Ay, no apay mo't ngamin ang nagbalin ngay responsable dagiti dadakkel na. Siya kung tinagbalin nga ina ni Zion, Maureen. Manipod imbati ni Hasmin kanyak. Wen ngam kapukan kwa na in sakripisyom ti panagadal mo. Pati dagiti scholarship mo napukawan. Masya naklakot nga rod kan friend. Nadala ko mamaaramidak. No makaurnungak, ituloy kong tumanan ti agadal. Ay, no kayat mo. Isarak ka iti kumpanya pagpapayak. At dabakante iti kina janitress. Ura, part-time ka lang, niso. Ay katuan ano mabalin lakit di. Kabailan matkit din ni nanang nga aywanan ni Zion.
Kan may sa masapol ko at talaga ti trabaho, friend. Tani, pimigsamot din nga aggatas ni Zion. Alang nga rod, agsagana ka. Tay kuyog ka inton lunis si pagtrabahwak. Nagdakkel to'y kumpanya a pagtrabahuam, friend. Naimbag ka pa'y, natalgad din ti pagbirokam dito eh. Ay na, tinapatag, nakabiro ka matan iti pagtrabahwam. Ay, naimbaglangan at nasingpot tay HR me. Kan amok ngamin, isa pinatgan na tikid daw ko ano mabalin, kat ag part-time ka pa'y laang. Tapno maigiddan mo ti panagadal mo iti panagtrabahom. Kabaalak nga ta, kasanon tay busbusan da ng kansayon. Amangan no saan nga umdas ti sweldo, no igiddan ko ti agiskwela. Ay na, di ka di madanakan. Tulungan ka matkat. Kanta aramidam, inutam nga alaan dagiti units mo. Tapno di ka marigatan. Kitaam tayo saan nga ag-conflict iti schedule mo. Uray iniinot lang ti panagadal mo. Tinapatag, makaturpos ka. Dakkel ti panagtalagkukan ka, taam mo ka nasirib ka. Ay, sige panawan ka pa, ita na isurok mo tandang itinaskan nga aramidam. Say-say aton ti trabaho mo, wan? Uwan mo rin, agyaman nakmanan. Agbayag kayo ka dito opisina, mama. Dito'y kayo na mangal daw, tagpa-ordera kiti makan. Kaya't ko lang ti pumasyar, iho. Agawid akmatla at akos. Anyang harap ti kayat yung nga inuman? Kayat yung tagkape? Mala si katibaka mo, iho. Amo matan no anya atimpla ti kayat ko. No sugar. O sige, mama. Ito gaw yu pa ilang arod, tapangur-urayan nyo iti kape. Tagpatimplak iti janitress. Good morning, sir. Ma'am, adto iti kapeyo. Thank you. Ha? Ada ka di pa ipaaramid yung kanyak, sir, ma'am? Awanan. O sige, mabalin na kami na panawan. Sige nga rod, ma'am, sir. Mama, mabigbigyo ka di daychay a babae? Sana kasigurado no iso daychay ti. Iso daychay ti nobya ti kabsat ko, mama. Oray ladawan lang tinakakit-kitaan tayo iti nobya ni Manong. May lasing ko. Masiguradok nga iso daychay. Ala. Agkapitakit din, anak ko. O anya, kinasarita nakakadin ni boss, idimpan mo ti kinid daw na kape? Saan? Ngam, sabali ti panagkita na kanyak. Nakla atla siguro, tabaro-aro pa tinakita na. Ngam nasingpet da, nang runa ni Mampasita. Ngam tay anak na, kasla kumilaw ti mata na akimita kanyak. Kasla kagura na. Ha? Ala, saan matakas Jenny, sir? Naragsakto pa makilanglangan kada kami. Naira nala sigurong adda parikot na Iso akas di tinakita madjar na. Kat no nagsingpot ni sir. Unay kamatan. Nagsimple ti ipaparamid ko ken ka. Ngam di mo pa'y maaramid iti nasaya at mat. Sir, pasensya kayon. Diyak ngamin naawatan tay instruction nyo itay. Pimanaw kayo ngamin adagos, sir. Kan may sa kinadjanitress ti inaplayak. Kat panagkunak, saan ko alinya dagiti ipapaaramid yo. Sumungpat ka pa lang. Sir. Sir, siya kung tagkid daw iti pasensya para iti gayem ko. Siya kung ti mga ramid iti papaaramid yo kan kwa na. Si kakaditi nang isarek iti dati a babae, Maureen? Uwan, sir. Saan aga po tadyak pakibibiyangan dagiti aplikante diti kumpanya? Katilamutan isarek yo a tao. Ay, pasensya kayon, sir. Nagagatmat kit din ni Heaven kan nasingpet. Di yo kumanungtan, sir. Di na pa ngamin kabisado ti pasikot-sikot diti opisina. Pasensya kayon, sir. Say-saya ate ko no sumaruno. Awanan ti sumaruno. Sir, maasi kayo kumamat kan kwa na. Iso lang amin tinamnamaan ti anak na. Ha? Ulitak, sir. Nasingpet kan nagagat ni Heaven.
Kumusta mo ti trabaho mo ngay anak ko? Nasaya at latamat nanang. Ano sak uray ka na yun nakapagpupudutan tay bus ko. Diyak man mo, no apay akas jay. Kaguranak day di abus ko. Awan mo't madingar aramidak kan kwa na. Nang runakot kabarbaro akpay lait jay. Ay kat ano sampay laeng anak ko para ken ni baby sayon. Una nang, uray kaskasano, adda pangalaan tayo iti inal daw abus-busan tayo. Ken maigiddan ko pa'y ti agiskwela, nga uray basit lati units ko. Angem ne, di mo kumamot abuswan ti bagim anak ko. Tapno saan kang agsakit, wan? Wen nanang, sige tagrepaso akpa iti leksyon ko, nanang. Evan, kabalam ka di pa'y? Awan karbengak asumo ko, Maureen. Jakmot nga rod maawatan no apay ang naguyong ni sir kan ka. Italaang mo takas tiyay. Nga da pagpupudutan na nga empleyado. Kasla daguran ni Sir Siyus kanyak. Ngam, apay ngay, awan mati amo kabasol ko kan kwa na. Jak ngamin maranranaan kat. Kasaritak ko mama ipapankan ka. Ay na, saanon, di mo aramidan dayt na. Amangan no mairaman ka pa'y. Diyak kaya't apati si kakat pangipapasan ni Sir itigura na kanyak. Diyak mo't amo tigapo na. Kita klaeng naging kat kaano ti pagpatinggaan na di babae, mama. Talaga ka di nga isuday jay ti ex ti kabsat mo, anak ko. Isulaki ti dayjay. Dakkel ti pamatik. Diyak lang amin amo tinagan ti ex ti kabsat ko. Ta saan mo't nga roda na makasarita iti nasaya at ni Manong. Kas jaket nga roda di kasasaad na. Damaga ko matinagan ti ex na. Ang masigurado nga isuday jay, mama. Iso nga ramidag ti amin nakabaalak amang balas iti awanan pain. Nawayaak amang aramid, tadi na amo akabsat ko ti inalilaw na. Iho, saan ko maakasta? Maasyan ka kuma. Di mo ko mariribukan day jay a babae. Kas makita kat nasingput mo't. Nalaing lang agpamarang, mama. Puutan nyo to'y kunak. Sumukon tumatlang na jay a babae. Saan lakit di ama gustuan ni Manong mo numaamuan na ti aramida? Ibalas ko lang tinapasamak ken ko na, mama. Kamalitiwagas mo, iho. Bayam ani karma ti mangbalas kan kwa na. No bilang agpaiso ti atap mo. Tsak mauray ti karma, mama. Ngam amangan no si kanto ti pagbalat kan day tangar aramidam, iho. Di kay madanakan, mama. Saan to ang mapasamak na ita? Ne, kunak man nun nag-out kan. Adda ka pa'y malagayam dito opisina, Heaven. Madam Damapay, 5 p.m. pa'y mat ngamin ti sarak ko iti pagadalan. Kat, kumustan nga ni baby sayon? Diya ko nakit-kita. Ay na, limok magmanen takasano, naglaing nga agatas. Nagbiit maibus ti gatas na. Ala, ano sa mon, friend? Sana bale, tamabiit a dumakkel ti ubing itan. Ang masurunak lang amin iti kabsat mo. Basta imbati na latan ti anak na. Adi naman la imbagan o asino ti amana. Tapno adda ko mapagdawatan tayo iti sustento ti ubing. Anya ngay, da kayo itan ti marigrigatan. Pero wisyo ti impain na kada kayo. Saan aperwisyo kada kami ni baby sayon? Ay, talaga kay di paliwawang day di ahasmin. Sipod kinaubing tayo, talaga sakit ti ulo ti impapaay na. Maureen, Aging ka kadita kat di pa imawag kada kayo? Di yu pa ilam mo no sa dino manantayan di kasingin mo? saan pa'y nga road friend? Ay, talaga nagduma kayo iti ugali iti kasingin man niya. No kasano ti kinasingput mo? Isumot ti kinawulwul day di akapsat mo. Nagkuna ang mabalin mo ti agawid? Sir, adda nga minaskan nga asikasok ita. Nakapakada akmatan iti HR, sir. Syaklat ta ti boss da nga HR. Iso asyak ti masurot. Lepasem ti oras ti trabaho. Sir, importante nga mintaramidak ita. No kasta. Mas importante gayam ti aramidam iti ruar ngam iti trabaho. Sige.
Once arimwar ka dito yung building, di ka nagsubsubli. Maasyan kayo kumamat, sir. Jak maawatan no apay kas talang unay tigura yung kanya. Awan mata mo kabasol ko kada kayo. Ngam no pa'y kasta. Maano sakta para iti pamilyak ti pa nagtrabaho dito eh. Sige, makamu ka no ipilit mo ti kayat mo. Basta laglagi pam ti imbagakin ka. Nutob nga rin na. Awanan subyam at trabaho dito eh. Apay akas talaunay ti panangisakit mo iti dahil ti babae, si Kamaw rin. Masyanak namin iti gayem ko, sir. Ikarkarigatan na nga isaksakad ti panagbiagda. Adda ka di basol ti gayem ko kada kayo, sir? Takanayon yung amin nga ungtan? Awan bibiyang mo iti dahil eh. Pati gayam si kaagayem na kat inulaw na. Manangan lilaw na di agayem mo. Nasingpot ni Heaven, sir. Awan amo kay nagrabyado na. Basta ibagam iti gayem mo, asaanan nga agpakpakita pa dito eh. Maasi kayo kumamad kan kwa na, sir. Isapsapar na lang ti panagadal na bayat ti panagtrabaho na. Kat no kinunam nga dan anak na. Apay ngamin nga inununa na tinaganak ngam ti panagadal na. Diyo lang amin amo ti pakasaritaan ti biyag na, sir. Wan, adda bibiyagan na nga ubing. Saan nga na nagtaod dahi kan kwa na, sir? Nagsardeng pa yan nga agadal ka po iti dayta. Itatanadaan iti gundaway amang ituloy iti panagadal na. Da kayo matagbali na tubang, sir. Nasingpot ni Heaven. Gamjak amon aging kat kaano amaanusan na tikasta at rato yukan kwa na. Zeus iho, kitahom ka di daytoy babae nga ag-viral iti FB. Kasla adda kaing ingas na. Ha? Sigun iti nang i-post. Agwalang-walang kano, kat napukaw na tilimbong ti panunot na. Kaing-ingas ti janitres iti opisina na ita babae ah. Wan nga rod anak ko, kaing-ingas na launay. Ay na, anak ko. Hapay akas tamot ng tinagbambanagam. Binaybayam mo ng tibagim. Masapol ang maipaagas ni Yasmin, nanang. At dan nakasaritak nga ahensya ang mabalin amang tulong kan kwa na para itipan nakapaagas na. Sapay agtangran. Iso adelikado no agtalin na adlaang dito'y balay. Nalangaro anak ko. Tulungan tatikabsat mo ta kaasimot. Nanang, nangato tigurigor ni baby sayon. Ay katkasano nga roditan anak ko. Itaray tayo iti ospital. Kumusta kan manong? Dakkilan tinagbaliwa ma. Ala, itultuloy mo ti agpaimbag. Tapno makarwar ka nito mental. Mayat, ading. Kaya't ko na makita ti anak ko. Ha? Kasta ti kanayon na nga ibaga kanya kanak ko. Tunggal sarong karak dito ayan na. Kasta ti sang kabalikas na. Anya? Ang pudno nga ta nga adda anak na, mama. Pinayabanda ka no, sir? Wan, dada na patagapagsaritaan ta. Ado ti kayat ko adamagan ken Kamaw rin. Anya dayta, sir? Diyak lang pagarup akas ta tinapasamak. Wan, sir. Iso anas kan nga agsapul manan iti baro pagtrabahuan ni Heaven. Tani, inikat yumutan. Anya pa nga iti pangalaan ni Heaven iti paggatang na iti gatas ti ubing imbati ti kabsat na kankwana. Hawanan Mabalin ka di akid dawon ti address ni Heaven. Kaya't ko ang makita ken makasarita. Apay ka di, sir. Basta kaya't ko ang maamuan ti address na. Tamapanak itayan na itamat lahing. Sa dino ka no nga ospital ti ayanda, anak ko. Saan da ka no nga amo, mama? Basta sa pulan tayo kadag iti ospital. Sana bale, tayo imbagada tinagan ti ubing. Anyan day ti ang mapaspasama, anak ko. Masapulapan ken tayo ti kinapudno, mama. Madam, jak ni namnama da iti apagtang.
Awan nga min ti amo, may maipapan iti ama ti apo ko. Heaven, iha. Madam, Agiaman na ka na kayong agina. Tadiyo binaybayan ti apo ko. awan anyaman na, madam. Oh, Heaven, pakawanan na ko, ma. Ha? Sorry, no, kanayon ka idi nga ungtan. Sapay ko mata maawatan nak. Ti amok ngamin ko talaga sikat ti ex ti kabsat ko. Di kay madanagan, sir. Tamaawata kun no apay kagurgura jak idi. Sa anak mo't di ang nagimula iti sakit tinakam. Medyo nasair laang tiriknak idi. Pakawanan nak, Heaven. Uwan, sir. Napakawan kayon. Numan nugot kayo. Pagsisinublatan tayo nga aw-awiran ni Baby Zion. Kaya't kumat nga aywanan ti apo ko. Sapay ko mata diyo pagkadkadan tikid daw ko. Awan ti karbangan mi nga agkad-kad, ma'am. Pagyamanan mi kiti, no tulungan da kami para iti kaanakak. May sa tayo na pamilya. Isong agtitinulong tayo para kin ni Baby Zion. Heaven, ituloy mo ti panagadal mo, tasyak ti makaamokan ka. Ha? Di mo pa kadanagan ti magastos, ta isulder ko amin. Saya atam ti agadal, tano makaturpos ka, agtrabaho ka adagos iti kumpanya nga ayan ko. Ha? Ala, nakababain, sir. Oh, please, di na kon awagan iti sir. Siyos ko namlatan kanyak. Kan awan rombay nga pagbainam. Syakit di ko maati agbain kan ka. Gapo iti naramid ko iti kalabas. Aramidag ti kastoy. Takayat ko asulnitan ti nagkurangan. Wano nagbasulakan ka. Ha? Agi amanak nga rod no kasta, sir. Ikarit, ipamaysak ti agadal, tapno makalpasak. Kat tapno may pasnek mo ti panagadal mo. Da kami pa lang ti mangaywan ka ni Zion. Tane, nakapsutan ti inam. Naimbagla iti balay, tada ti babaunan nga agbalin ayaya ti kaanakanta.